زولف لونا يمدوكوال سقد غير غارون ستغوش تنشريف خدام ديك استقال جارة دونك كانت زعما منك توجور تسيا توجور هذا رجلي على جيتار وكذا باش كنا ديزمي على تبع على شونسون دونك كنا ما مكون ويل قد تخدم مكاكي باش كنا تسينم نكون تسينا كان ابي باري مش كيف باري خنوي لقى الدفن سي مانون خلي دي قارني لقد تفهم لي ديتاي لي نوتي الكول بون كاين يغالي غير لا ميوزيك ابي باري كان يسنو ثواش دونك ايني دو في هذا وانت تسينا ابي باري سي افو دو ترافايي لي تابلاتور اللي نخدي دي قارن نخدم لي تابلاتور دونك سوف عرفت تبع لي تابلاتور شو انكور اون فوا ديزولي دونك باش نبدا نتبع واش تاكي لاكورداج لا جيتار اللي قد نخدم un demi-ton plus bas. Donc, on t'a demandé l'accordage standard à la différent. Donc, le c'est de faire une case qui met mal à l'école. Donc, tu as le malade de la gain, tu accordes d'une façon standard. لكن تجمع ما تتفق تجمع في التفاهم ما ماشي هكا كينا وزمع ما في التفاهم ما قال لاكورداج ستوندار يخدم لا موندور نول دونك فوالا هادشي في تبع توجور كوم دابيتود دوي ما بريباري مشي خدمه ابري هادشي عاد عاود تستوي لي ديفيرونت نوت دو لا ميزور دو بوسيبل. Allez, c'est parti, Chérif. Voilà, ensuite juste نعاود نمزوارو يجينا donc voilà من accorder la guitare accordage un demi-ton plus bas c'est-à-dire ça reste donc ça roche تاقي تفرد تسهد donc داكي كان يتوكف voilà donc c'est démarrer check voilà داك Voilà, note par note, c'est vraiment du n'importe quoi. Mais juste, tu vois les notes principales, je parle mal, ça ne va pas bien. Donc, je ne vais pas faire. نشطها الريشات سرح تفض تكون مسابقة وقد عاود encore une fois تساوي pour les différentes notes. Deuxième fil. Pareil? Pardon. نزعودها. 1
دقيقة نقسم على 4 نوتة دقيقة كون ريكو تفغر بيان بي كومبليكي شطو حيت خديت تخمها رابيد باش هادي فاس تسوي لي تفغر بيان هذاك désolé. Voilà. Après, on a dit à la suite. قاعد طلعوا فريمون ميتي تابعه داك البيت باش دوالي مع ريشا خلي يدي قارنا مشى ريشا ريشا جو سي با دونك لا ريتم اللي قد تسمى على الريتم لفتو سكرا قد يسرح يروى بيان تتبع من الريتم بي تو باغي انا قاعد خدمه لي نوت دونك سا فيان افيك لونطرينمون مالوروزمون دونك تقريبا تاكاكين بروميير فيل دون الفيل اش كيدارو بيريم لي نوت لازم داروا عندها ذاكي ابري ديبارو تفغر بيان مي تعاود ما تفهم هذا ريشه ذاكينا توجور هكاكي Donc voilà ma pareil. Donc je suis désolé pour les débutants. Des fois, je suis là, mais bon, les débutants,
Alors, tu mais ça va venir avec le temps. Il faut pas perdre l'espoir. Il faut toujours insister, jouer, jouer. Au moins 5 à 15 minutes par jour minimum, sinon ça avance mal. Donc voilà, Olivier, bon courage et à la prochaine vidéo.